iki kintu ni isebranda cyita igitiritiri mana yo mu ijuru. Iki ni igiti kivaho igitoki. Reka mvuge ko ari igiti nubwo atari igiti pe. Nta nubwo mvuga ko ari igitiritiri kuko ntabwo ari ikigori cyavuyeho, ariko akamvuga ko ari igitumbatumba. Uyu ni umutumba, igitumba cy'igitoki. Ariko kugira ngo ubyumve neza, iki ni ikintu nyine cyavuyeho igitoki. Nagifashe ngikatamo utu dupande hanyuma ndanacyoza kugira ngo ariko kijyemo mu rwego rwo kugira isuku. Ngiye kugikorera isuku. Ndagikorera isuku muri ubu buryo. Ndagihata ngikureho ibi ni ibintu byoroshye cyane pe. Ndagihata n'icyuma.